petition ekomna shebedwom ekokoma ese wono ensom ye jide ne say Asante region sini adwuma agina Ghana nyina no ye di mu akotene pa na enipa sini ye Kumasi a employ wo mu ne adwuma de ba wono ye jide say senka e petition mu som na mu hwe na Film Village mrebi ye kan ho asem na aban so guso a wo ye ke ba Asante region maya ke be boa na afi so enam say sini na di kan tintim e wo ho ntino ke no so besa aboa ama Ghana film adwuma no apegen mu na employment aye bebre ama ye nyina eni papa ya de ba ya wada Roma wanim die ma ke ba Asante region ya pentini ato amoyi na Nama McBrown eka we ye no ano no de petition no ema odumonyamfo say mensa bonso donkese no ba no dani wono ene gina speaker na mu ejeye na so mpa hene e de we tudwa me gina say ne kwan so ase aban person ye Film Village as to where the pay no say mo de petition abi like say me ya mo fit mas makan ya ti ile me gwana be parliament even though say ne me aba na kan we majority leader we the leader of the house we leader of government business we minister for parliamentary affairs and ma won a friend say parliament we are leader of the house because una kasama parliament na say people ba ko kasama parliament na kasama yi and then team na we ye be mu nyina be kan and it is a wood now man name the ma ye make catch them say the mass say mo de issue na ba the mass speaker na fi the minority leader unfortunately and we tear the nature no na do na